ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa, nibyo tuba tukugezaho aho uri hose, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba mba mbasesekaranyeho uretse amakuru. Njye ndi Fagi Kayinamura kuri mikoro, ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu ni uko ntari njyenyine, Bwana Nsanzimfura Jarimura Kanuku, kandi turi kumwe hano muri studio. Turaje ngo dukomoze kuri byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse n'andi agezweho mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Nyemerera Bwana Nsanzimfura tubwire abakunzi bacu uko bimeze. Mu by'ukuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byasinye amasezerano cyangwa se byashyize umukono ku masezerano y'amahoro bizwemo uruhare na Amerika tariki 27 Kamena. Yego. I Washington, mu gihe hagitegerejwe gusinywa amasezerano hagati y'abayobozi ba Kongo na AFC M23 kuri inshuro i Doha muri Qatar. Ariko se harakurikiraho iki nyuma y'amasezerano ya Washington? Abantu benshi bari kubyibaza. Ese Kongo iraba isenye FDLR mu mezi 3? Yego. Ibisabwa nyuma yo gusinya aya masezerano byose turaje tubigarukeho. Ari ibyo Trump yatanze nk'umubura, avuga ati bikorwe vuba kugira ngo mu by'ukuri amahoro aboneke. Ubwo rero Bwana Nsanzimfura unyemerere turebere hamwe ukuri kw'aya makuru. SFDL ko kirasenywa biragenda bite? Aya masezerano ariko Kinshasa na Kigali basinye ngo ni intambwe ituzuye. M23 hari icyo bitangajeho. Ibyo byose turaje tubigarukeho tubive imuzi ni muzingo. Loni rero ikomoza kuri aya masezerano hari icyo yabivuzeho, ariko kandi Loni ngo ntigikomeje iperereza ku byaha byakorewe mu Burasirazuba bwa Kongo kubera amikoro. Ino ni inkuru tugiye kuba dukomozaho tuyive imuzi ni muzingo. Yitwa Martin Fayulu. Uyu nguyu umaze iminsi bigaragara ko yaba yarasubiranye mu by'ukuri na Tshisekedi, cyangwa se yarongeye kubana nawe, kugirana umubano na Felix Tshisekedi atavugaga rumwe nawe. Ubu rero uyu yasabye amahanga ubufasha bwo gukemura ikibazo cya FDLR. Ati birasaba amahanga. Muri Kongo kandi baburugumesitiri bamaze hafi y'imyaka 3 batazi umushahara wabo. Ni kubw'izihe mpamvu? Turashe tubyinjiremo. I Rubavu turareba hamwe inkuru y'incamugongo iturukayo ngo umurambo w'umukobwa w'imyaka 20 wasanzwe mu murima w'icyayi. Byashoberanye cyane, mu by'ukuri ni inkuru ibabaje. Muri Uganda biravuga ko hari umuntu wafunzwe. Uganda yafunze ngo wahaga ubutasi bwayo amakuru atari yo kuri ADF. Hari amakuru avuga ko ADF iri gutegura ibitero hariya ngo ndetse na gahunda yo gukuraho ubutegetsi. Hari byose bikubiye muri aya makuru. Hanyuma ariko AFC M23 iragenzura ibice byinshi ndetse ubutaka cyangwa se ubuso bamaze kwaguka. Bwana Nsanzimfura, Mbeze kurenga kabisa ibirometero byinshi. Mbona byatangajwe na Colonel Nanga. Ari naho yatangarije ibyaye masezerano y'u Rwanda na Kongo kari amasezerano atuzuye. Yego. Turaje tubirebere hamwe. Turaje tubabwire kandi iby'imirwano ikomeye hagati ya AFC M23 n'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, bongeye kurwana ruburagica. Ni nyuma kandi yuko tuza kuba twakomoje ku bya Tshisekedi yatangaje rwose atanga icyizere ku masezerano u Rwanda na Kongo baherutse gusinyana. Drone yagabye igitero mu Minembwe, hagaragajwe aho yaje turutse ku munsi w'ejo nubwo twabwiye amakuru y'indege ya drone yakoze impanuka hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Indege ya PAM ijyanye ibiribwa ku bagizweho ingaruka n'intambara. Noneho aho yaje kugwa ngo yaje kubiraswaho aho yari yaguye. Nta wigeze apfa cyangwa se ngo akomereke. Uwakomeretse n'umwe, nta nubwo byagize ingaruka nini. Ariko noneho aho ese yaje turutseho ntabwo ngubu iri mu Minembwe. Ntabwo ari iyo ngiyo. Yego. Hari indi ndege yaturutse i Bujumbura. Turabwira operasiyo uko yagenze. Yego. Yarigambiriye gutsemba burundu noneho aba baturage bo mu Minembwe mu buryo ukomeye. Ndetse hari n'andi makuru avuga ko ngo yaba yaturutse Uvira nanone. Turaje tubyinjiremo. Uvira sa ikaba yavuye ku kibuga. Uvira haganaye. Turaje tubirebe. Ese ubundi situation Uvira imeze itaka. Situation Uvira ubundi imeze ute? Mbona hari abagiye babivuga. Ariko byarukuye by'uburara hari. Kuko sinumva aho Uvira wa mugani yaba yaturutse. Ariko amakuru yizewe turaje tuyababwire.
nuko indege yaturutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura. Turaje tubyinjiremo rero gatanu ku kandi. Twongeye kuba ikaze rero, tunabibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone kuri uyu muyoboro, ubundi ibindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Nyemerera dukubite tubangura turebera hamwe mu by'ukuri amakuru avuga ko ari amasezerano. Ese koko FDLR mu mezi atatu gusa izaba yasenywe? U Rwanda se ruzaba rwakuyeho ubwirinzi rwashyize ku mipaka? Reka tubirebere hamwe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ntabwo bikiri nk'uko byasinye amasezerano cyangwa se byashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Byizwemo uruhare na Amerika, tunayishimire cyane, i Washington tariki 27 Kamena. Ni mu gihe hagitegerejwe gusinywa kw'amasezerano hagati y'abayobozi ba Kongo ndetse na AFC M23 idoha muri Qatar kuri inshuro. Ariko se harabura iki? Harakurikiraho iki nyuma y'amasezerano ya Washington? Reka dusubize ikibazo. Intambwe ya mbere Bwana Sanzifura ngo igomba guterwa mbere ya tariki 27 Nyakanga 2025. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigomba gushyiraho uburyo bwo guhuza ibikorwa uburyo kandi mbona buzakorana na komite ishinzwe gukurikirana ndetse ihuriweho izaba inari mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na Amerika utibagiwe na Qatar, ndetse n'inama yayo ya mbere igomba kuba bitarenze tariki ya 11 Kanama yego. Kuri Teroni cyangwa se kuri tele yego, hari ibintu bigera kuri 2 byihutirwa bigomba gukorwa. Yego, harimo guhagarika umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR, yego, no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibi bikorwa rero bigomba kurangira mu mezi agera kuri 4 mu byiciro byinshi, bigakorwa mu byiciro byinshi. Ariko ahangaha icyo mbona nuko amezi 3 ku ikubitiro hazibandwa cyane ku gusenya FDLR, n'amezi 3 yo gusenya FDLR. Yego, icyambere hazabaho icyiciro cyo gutegura icyumweru cyo kwitegura, yego, cy'ibyumweru 2 ndetse no gusesengura iki kibazo no kumenya aho abarwanyi ba FDLR baherereye no gusangira amakuru hagati y'impande zombi. Hanyuma se bazabasanga ari mu Burundi ko ariho bamwe babwereye. Ibi nibikorwa rero urumva bizaba bitangiye, bizamara amezi agera kuri 3 ndetse no guhagarika aba barwanyi. Ubwo nyine bizakorwa byose ngo hanyuma ibikorwa ngo bizatangira amezi 3 yo guhagarika abo barwanyi no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Byose bizakorwa mu mezi 3. Aha amakuru rero atugeraho aravuga ko kugeza ubu ngubu operation ihuriweho na FARDC ndetse na RDF nayo irashoboka cyane, ariko ngo bizagomba gufatirwa ibyemezo n'ibihugu byombi. Hanyuma rero ku ruhande rw'ubukungu hategerejwe indi gahunda kugeza kuri tariki ya 27 Nzeri. Ni gahunda yo guhuza ubukungu mu karere igomba gutangizwa, ndetse ikigamijwe ni ugushimangira ubufatanye ku mutungo kamere, ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Imirwano rero ishobora no gukomeza igihe icyo ari cyo cyose. Uti gute rero nk'ubwo muri rushobora kurwana gusa umutwe wa M23 ntabwo wigeze utumirwa muri ibiganiro bya Washington, mu gihe mu mpera za 2021 n'intangiriro za 2022 wongeye kubura intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, wigarurira uduce twinshi two mu ntara za Kivu, aho ingabo z'u Rwanda zakunze gushinjwa gufasha uyu mutwe nubwo u Rwanda rubihakana. Ubwo rero biravuga ko umutwe wa M23 ko bakomeza imirwano rwose nta wawuvuye bakakana, kuko aho usabwa kubaha ko ihagarikwa ry'imirwano ni igihe aya masezerano y'abasinyiwe idoha, kuko nibo bahari. Turaje ndetse tunabyinjiremo kuko hari itangazo M23 yatangaje ivuga ko aya masezerano atanuzuye. Yashimiye ariko ivuga ko atuzuye. Nyine ntabwo yayahaye amanota 100%, kandi ayo ngayo burano n'amanota yari ingenzi cyane. Ikibazo rero cya Rwanda niba rwagiye gusinyana amasezerano na Kongo ntabwo ari M23. Noneho rero uvugana na RFI kuri telefone, yego, ni umuyobozi muri Institute Ebutel muri Congo yitwa Pierre Boisselin. Yavuze ko rwose amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bidasobanuye ko byanze bikunze ari iherezo ry'amakimbirane, nubwo muri aya mezi yashize hagaragaye igisa n'umutuzo. Yagize ati rero M23 biragaragara ko yarushijeho kwiyubaka kurushaho
nko muri 2013 aho iri kugenzura ibice byinshi. Nakira amakuru ko Perezida Kagame yatumiye kwa Trump, turaje tubigarukeho. Yego, birasaba nkaho rero bagerageje gushyiramo ingufu zose zikomeye mu gutoza ingabo zabo n'ibindi bitandukanye, kuko ibi uko M23 iri kurwana ndetse n'uburyo iri gukoramo ibintu byabo bitandukanye n'ibyo yakoraga muri 2013 yamburwa umujyi wa Goma. Kandi ibyo iri kubikora mu buryo ngo bukurikije amategeko, ndetse ngo bafite n'amakuru ahagije mu rugamba barwana, ndetse n'ingamba zose bagenda bafata ku butaka bwa Kongo. Ahanini ingabo z'u Rwanda ngo ziri ku murongo wa mbere muri aya masezerano, kuko ngo biravugwa ko ziri ku butaka bwa Kongo, ariko M23 irabihakana ikavuga ko ifite ubushobozi bwayo bwo gukomeza guhangana na FARDC. Ubwo rero kugeza ubu ngubu igisigaye ni ukurebera hamwe niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izashyira mu bikorwa by'aya masezerano yasinyiwe i Washington DC, ndetse n'isenywa rya FDLR yakunze gukingira ikibaba no gukorana n'uyu mutwe, ndetse no kureba ibizava muri ibi biganiro bya Doha hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse na AFCM 23. Birumvikana cyane aya ari amasezerano ya Kinshasa ndetse na Kigali, ntabwo ari Kinshasa na M23. Ariko wabonye ko na ONU yagize ikivuga kuri aya masezerano burya. Icyo nshaka tubigaru Loni yo yavuze iki rero? Magingo anga ni umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Kuko M23 nawe hari icyo bitangajeho ngira ngo dukomozeho. Yashimiye bikomeye cyane aya masezerano mashya y'amahoro yasinywe i Washington DC hagati y'u Rwanda na Kongo. Ati ni amasezerano yo rwose ngabona ko ari intambwe ikomeye iganisha kwituze n'umutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ati ni amasezerano yasinywe ku wa gatanu 27 Kamena 2025 urabyibuka. Ati ni amasezerano yibanda ku kubaha ubusugire bw'impande zombi no guhagarika ubufasha imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo igahagarikwa. Magingo yanga amasezerano ateganya ubufatanye mu by'umutekano, guteza imbere ubukungu bw'akarere no gufasha gutahuka kw'impunzi urabyibuka. Rero Antonio Guterres abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter akimara kureba iby'aya masezerano ndetse n'ibikubiyemo, yavuze ko kugeza ubu ngubu Amerika iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibi bikorwe ndetse bishyirwe mu bikorwa, ibi byasinywe bishyirwe mu bikorwa. Aya masezerano yakiriwe neza n'abayobozi b'abanyapolitike batandukanye hirya no hino ku isi, kuko bayaboneyemo n'amahirwe akomeye. Wabonye ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yayishimiye cyane, anavukomereza aho avuga ko yizeye ko Amerika izanamufasha gusubirana amahoro cyangwa se kugera ku ntambwe nziza nyuma y'ibiganiro, asaba ko rwose Amerika yagiramo uruhare hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe yarabyishimiye cyane, ati iyi ni intambwe mu by'ukuri nziza itewe mu karere. Hanyuma abandi banyacyubahiro bagiye babigarukaho ni Maxime Prévost, iyi ndyarya yagaragaje ko ngo yishimiye ko u Rwanda na Kongo byongeye gusinya amasezerano y'amahoro. Uzi n'ibyo yagiye akorera u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga yunga mu rya Kongo, ashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Ni byinshi. Hanyuma ariko wabonye ko ayo masezerano ikigaragaza ko M23 bitasa nkaho byakoraho cyane, ubwo yayishimiye nubwo itagaragaje ko ifite igomba kuyubaha, kubera ko nayo hari ibyo isaba kandi bigomba gushyirwa mu bikorwa. Hari ibyo yirengagije, kuko urabyuka bukeye bwaho nyuma y'itariki 27 hari agace M23 yafashe ka Kaniola, ni Walungu ni Fizi, yagafashe rwose nta nkuru, igafata nyuma y'uko bari baraye basinya amasezerano. Benshi bari bati se bya bisobanuye iki? Gusa igihari ni iki, ni inkuru ziri kugenda zivugwa nyuma y'isinywa ry'aya masezerano ndetse na reactions. M23 yari yatinze kugira iki bikomozaho. Icyo yavuze rero yakivuze ku itariki 30 Kamena 2025. Uri wose dese yavuze iki? Turiyambaza ibyatangajwe
na Corneille Nangaa ni coordinateur wa AFC M23. Yes, ni itangazo rigaragaza amasezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo n'ubundi berutse gusinya nk'intambwe ituzuye ariko y'ingenzi. Noneho rero iri huriro ryabitangaje biciye mu muhuzabikorwa waryo Corneille Nangaa mu ijambo rijyanye n'umunsi w'ubwigenge bwa Kongo yagishije ku baturage b'iki gihugu. Kuwa gatanu tariki 27 nibwo u Rwanda na Kongo byasinye amasezerano twabigarutseho byose muri rusange. Aya masezerano rero yasinywe nyuma y'imyaka 3 ibihugu byombi birebana y'ingwe kubera intambara leta ya Kinshasa irwanamo n'umutwe wa M23, amahanga avuga ko ashyigikiwe n'u Rwanda. Imwe mu ngingo ikubiye mu masezerano yasinywe nuko ibibazo uriya mutwe ufitanye na Kinshasa bigomba gukemurirwa muri gahunda y'ibiganiro by'Idoha muri Qatar. Nangaa rero mu ijambo rye Bwana Nsanzimfura yanenze ari amasezerano kuba areba igice kimwe mu bafite aho bihurira n'amakimbirane yo muri Kongo. Agira ati kubeshya abanyagihugu n'amahanga ko nta kibazo kiri muri Kongo, ko ari ikibazo gusa kiri hagati ya Kigali na Kinshasa byaba ari ubushotoranyi butakwihanganirwa. Yavuze ko kandi ariyo mpamvu bo nka AFC M23 bashyigikiye inzira y'ibiganiro bya Doha, y'ibiganiro hagati ya Kinshasa nabo kugira ngo bakemure impamvu muzi z'ikibazo cya Kongo. Yunzemo ko bashima umuhate, kwihangana n'ubushake bwa Qatar na Emir wayo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Nangaa avuga ko ibyo AFC M23 isaba bitahindutse kandi ko bizagerwaho, ari uko gusa hari uburyo buha umwanya abo mu gihugu kugira ngo hakemurwe impamvu muzizi ikibazo cya Kongo we ashinja ko giterwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Urumva aho M23 ihagaze magingo kuri iki kibazo harumvikana, ariko magingo yanga rero nyuma y'irisinywa ry'amasezerano twahise tubona Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatumiwe kwa Trump. Ubwo kandi wibuka ko muri uku kwezi kwa karindwi aza guhura na Tshisekedi bagahurira kwa Trump n'ubundi kuri 27 magingo y'ukwezi. None se biravugwa ko Kagame ari we watumiwe, yagiye se cyangwa hatangajwe itariki agomba kugendera? Yatumiwe kuko yatumiwe hariya kwa Trump, aho magingo yangaya Perezida Donald Trump yamutumiye ndetse ngo na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Trump rero yasinye ku butumire bw'aba bakuru b'ibihugu. Yabusinye kuwa gatanu w'icyumweru gishize nyuma yuko u Rwanda na Kongo byari bimaze gusinya amasezerano. N'amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri Nduhungire ndetse na Therese Kayikwamba Wagner. Perezida Donald Trump kandi muri ubu butumire yageneye Perezida Paul Kagame na Tshisekedi yabashimiye kukuba barashyize rimwe bose yabatumiriye rimwe. Yabashimiye kuba barashyize iherezo ku makimbirane yari amaze imyaka 20 hagati y'u Rwanda na Kongo. Nta gihindutse rero mu kwezi gutaha Nyakanga tariki 27 nibwo abakuru b'ibihugu bombi Tshisekedi ndetse na Paul Kagame bazakirwa muri Mason Planche. Hanyuma ikibazwa nibamara kwakirwa nabo bazasinya amasezerano cyangwa bazashimangira amasezerano yasinywe n'abaminisitiri no gushimangira niko navuga, ndetse no kurebera hamwe ikigiye gukurikiraho, kuko gusinya amasezerano ni kimwe no kuyashyira mu bikorwa ni ikindi. Kandi iriya tariki izagera buri ruhande rusa nk'urugaragaza ko bigaragara ko hari uburyo imyitwarire yarwo mu bijyanye no gushyira mu bikorwa iby'aya masezerano. Bigaragare ko bashaka kuzahura ibintu ari amahoro cyangwa se byazambye. Birashoboka cyane. Nabonye uwitwa Kayikwamba Wagner abisubiza ibubisi. Ati Therese Kayikwamba Wagner nabonye abisubiza ibubisi. Mutese byagenze biti? Kayikwamba urumva Nduhungirehe yaraje aganira n'itangazamakuru agira byinshi atangaza n'ubundi kwishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ndetse n'icy'amasezerano avuze, kuko twari twagarutse ku bijyanye ku ngingo 9 zikubiye muri aya masezerano, ariko isenywa ry'umutwe wa FDLR byagiye riba ikibazo gikomeye. Benshi bavuga ati se koko birashoboka Kinshasa yakwemera gusenya uyu mutwe, kwikura ndabivuga gute se kwikiza FDLR? Abenshi bakaba bati bikubiye gake. Kayikwamba ariko we yaje kuvuga ko ngo yego pe amasezerano yarasinywe ariko nta tegeko, nta ngingo ihana
utazashyira mu bikorwa aya masezerano. Benshi rero bacitse urondogora bavuga bati noneho Kayikwamba yagaragaje ko Kinshasa idafite umuhati cyangwa se ubushake bwo kugira gute bwo gushyira umukono ku masezerano, kubahiriza ibijyanye n'amasezerano bashyiriyeho umukono. Biravugwa ko Kongo yaba yaje kwimyoza imoso Kayikwamba agaruka Kinshasa, ngo hariya muri Palais de la Nation bicara batari ko ibintu dukoze twabitekerejeho. Birashoboka ko rwose twabona Kongo itabyitaho kubishyira mu bikorwa, ariko ikagitanga excuse ubuti si Rwanda kuki rutakuyeho yafatirwa ibihano, ariko u Rwanda rutakuyeho ubwirinzi yafatirwa. Ejo twanyuraga muri article, wabonye ko ari ziriya ngingo 9 zose buri imwe izagikorwa uko bikurikirana, ntago hazubahirizwa ingingo ya 7, iya 6 itagize gute itubahirijwe. Nuko ngo harasabwa cyangwa se hakenewe ko kuva ku ya mbere kujya ku ya 9 uko zikurikirana zose niko bizagenda, kandi yo gusinya FDLR imbere yo gukora ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Ibintu ndakubwira ko bikikomeye, ni intambwe nziza yatewe ariko biracyakomeye cyane. Reka abantu bacu tubabwire ni ubutumwa ngo bwashyizwe hanze busaba kwirengagiza propaganda y'itangazamakuru rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Dore rero Bwana Nsanzimfura ukuri 10 ku bijyanye n'impinduramatwara ngo ya M23. Nabonye ku rubuga rwa X Twitter ariho byatangarijwe, urumva na Alliance Fleuve Congo abarwanyi ba M23 ubwo cyambere rero bavuga ubwo ni ukuri 10 ku bijyanye n'impinduramatwara ya M23. Ngo abarwanyi ba M23 ngo nabana b'impunzi babaza imyaka irenga 30 mu buhungiro. Urabyemera ntubyemera? Ndabyemera cyane. Ubu buhungiro rero ngo bwatangiye ubwo Ubufaransa bwafashije abakoze jenoside mu Rwanda guhungira muri Kongo bafite intwaro maze batangira kwica no gutabateza abatutsi b'Abanyekongo. Urabyemera? Icya gatatu, ababogama cyane kuri M23 ni Abanyaburayi, cyane cyane Ububiligi ngo bwahoze bukoroniza Kongo, ngo bwagize uruhare mu gutegura imbibi zidakwiye ndetse no mu kwica miliyoni z'Abanyekongo mu gihe cya Leopold wa kabiri. Yego. Icya 4, ingingo ya 4. Ubwo ni ukuri kwa 4. Ngo abacancuro barenga 2500 b'Abanyaburayi boherejwe kurwanya M23 ariko amahanga ntacyo yabivuzeho. Ingingo ya 5 ngo M23 ishyigikiwe n'abaturage b'Abanyekongo, wareba imbyino n'ibirori by'abakirwa mu mijyi, ngo wareba imbyino n'ibirori by'abakirwa mu mijyi binjiramo, uburyo binjira mu bice runaka babifashe, wareba ukuntu babyina cyane bishimye. Ingingo ya 6 rero ngo aho M23 iyobora harangwa n'amahoro, ngo nta mitwe yitwaje intwaro, nta bwicanyi, nta ruswa, ngo ni impinduramatwara ishingiye ku baturage. Ingingo ya 7 ngo nta bimenyetso bihari byerekana ko M23 yisha abaturage, ariko hari amashusho ibihumbi agaragaza amahoro yabuze, bikagaragaza amahano akorwa na FRDC n'imitwe yishyigikiye. Ati tegereza utekereze neza uwo mugambi, ati tekereza neza uwo ugomba gushinja. Ubwo niho gukebura abashinja M23 guhonyora uburenganzira bwa muntu. Ubwo n'iyi miryango ya Human Rights Watch irabwirwa ahangaha na za Loni. Nibyo rero bamwe bavuga ngo ubwo ni ingingo ya 8, nibyo bamwe bavuga ikinyarwanda ariko atariko ni Abanyekongo si Abanyarwanda. Ingingo ya 9 rero ngo M23 ni igice cy'umuryango mugari wa AFC uhuza amoko n'uturere twinshi twa Kongo, si ikibazo cy'ubwoko. Icya 10 rero cyangwa se ingingo ya 10 nayo ya nyuma ngo kuki tudashyigikira M23 ni impinduramatwara y'Abanyafurika igamije ejo hazaza ha Kongo. Ubwo rero izi ngingo zose kwa 10 ngo ni ukuri 10 ku bijyanye n'impinduramatwara M23. Nanone birakomeje aho ibice bari kubibahoza ku bwinshi na magingaya muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo rero inkuru iturukayo, reka mbere ko tuyinjiramo tubanza tubabwira ibiri kuvugwa Irucuro. Irucuro naho Bwana Nsanzimfura muri group maze zitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru habaye imirwano ikomeye. Ese ni Irucuro cyangwa ari muri Masisi? Kuko yego ndabona bisa nkaho ari ibintu bitoroshye. Yego urumva bisa nkaho ari ibintu bitoroshye rwose. Habyukiye imirwano ku munsi w'ejo
sinzi niba waje kubimenya. Imirwano yari karundura karahabutaka, imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 ubarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rigamije gushyiraho akadomo ka nyuma ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni imirwano yabaye mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 30 Kamena 2025, aho ivugwa ko yari kaze cyane kuko yumvikanyemo ibiturika byinshi. Aya makuru agaragaza ko iyi mirwano yabereye mu duce twa Munguli na Kikuro. Utu duce twombi tukaba duherereye muri teritwari ya Rutshuru, kuko ngo Kamunguri ibarizwa muri groupement ya Kihondo, mu gihe Kikuro yo iherereye muri groupement ya Tongo. Imvura ziremera n'izoroheje hagati y'impande zombi zatangiye kumvikana mu masaha saa 12 z'igitondo cya kare, zigeze igihe cy'isaha ya saa 5 zijya gushyira muri saa 6 z'amanywa. Amakuru arakomeza avuga ko iyi mirwano yabaye kuri wa mbere yaje ikurikira indi nanone yabaye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, ndetse ejo bundi rwose ku cyumweru yo ikaba yarabereye ikarambi ho muri lokalite ya Birambizo no mu kandi gace ko muri lokalite ya Bukombo. Ni urugamba rwasize abaturage benshi bahunze utwo duce bahungira mu tundi duce tutarimo imirwano ahanini tugenzurwa n'uyu mutwe wa M23 uwo ririya huriro ry'ingabo za Kongo zari zagabyeho ibitero. Ku cyumweru rero amazu agera kuri 6 yaratwitswe muri aka gace kishe cya Karambi, naho amatungo menshi y'abaturage aranyagwa kandi ajyanwa n'uruhande rwa leta ari narwo nyirabayazana wa biriya bitero. Hanakomeretse kandi abaturage 5 kuko ubu bari kwitabwaho mu bitaro biherereye hafi aho. Kugeza ubu kandi uyu mutwe wa M23 uracyagenzura ibice byose bagabweho ibitero, ubundi kandi wigiza n'imbere cyane uruhande rwa leta bahanganye. Aya masaha rero magingo aya rwose bavuga ko ituze ryongeye kugaruka muri utwo duce, nubwo bitaraba nk'uko byahoraga, kuko nk'uko amakuru atugeraho abivugana, amakuru twahaye n'abaturage batuye hafi n'ahabereye iyo mirwano. Ubwo rero kuri guhari batangaje nuko nguko. Tubwire rero muri Kivu y'Amajyepfo ngo drone yagabye igitero mu Minembwe, ariko kandi ni igitero cyari kimeze gite? Ni ukuvuga ngo magingo ngaya indege bisa nkaho abantu benshi babuze aho yaturutse, byabayobeye, ariko iyi drone byamaze gutangazwa ko ikimara kurasa ngo yaturutse mu gihugu cy'u Burundi yambuka Uvira, mbere yuko itera ibisasu hano mu Minembwe bigakomerekamo abasivili ndetse bikangiza n'indege ya gisivili yari itwaye imfashanyo zabo. Byagarutsweho na Moise Nyarugabo wabayeho umudepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe cya Kabila ndetse na nyuma ye, akoresheje urubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, yavuze ko mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 30 Kamena 2025 ubwo abanyekongo bizihizaga isabukuru y'imyaka 65 y'ubwigenge bw'igihugu cyabo, leta y'Kinshasa ibinyujije ku ngabo zayo FARDC yohereje drone itera ibisasu mu Minembwe bikomerekeramo abasivili benshi, ndetse yangiza n'indege yari igaburiye ibiribwa aba baturage. Nyarugabo akunze kuvugira ubwoko bw'abanyamulenge cyane cyane aba hano mu Minembwe bamaze imyaka myinshi bagoswe ndetse bahohoterwa bahonyorwa ku bwinshi. Uyu mugabo kandi yakomeje avuga ko muri ibyo bihe abanyekongo banyuzemo byari ibihe bigoye, ati babyambuwemo ibyabo, ariko ngo kabisa kugeza ubu ngubu ngo baracyakomeza kugabwaho ibitero. Avuga ko indege ya gisivili yatinyutse kubazanira imfashanyo yarimo n'ibikoresho byabo byo kwa muganga, gusa nayo ngo yahaje kuraswa muri iki gitero yagabweho mu buryo bukomeye n'ingabo za leta, bikomerekeramo n'umugabo ndetse n'umwana w'umukobwa w'imyaka 10 w'imyaka 8 y'amavuko. Magingo ngaya rero avuga rero kuri ibi bitero, avuga ko ngo ibi bitero ari iby'ubunyamaswa bitarimo ubumuntu. Agaragaza ko rero iki gikorwa leta ikoze ngo kigize icyaha cy'intambara, ngo kuko
ntikibasiye AFC/M23 MRDP na Twirwaneho gusa ngo ahubwo kibanze mu basivili bo mu Minembwe. Hejuru y'ibyo Moise Nyarugabo yasobanuye ko aya makuru yahawe yerekana ko iyi drone yateye ibi bisasu ishobora kuba yavuye mu Bujumbura yambuka Uvira mbere yuko igana mu misozi y'Umurenge mu murwa mukuru wa hano mu Minembwe. Ati dufite amakuru avuga ko iyi drone ishobora kuba yaturutse i Bujumbura ikaza kugaba ibitero hano ndetse yoherejwe na Kinshasa. Yego. Yoherejwe na Kinshasa. Nje nawe zemje nabonye titre y'aya makuru ndavuga se yaturutse drone. Yaturutse kubera ko ntago nigeze nyifungura nayiretse gutyo. Shaho kuko hari inkuru yari yavuze kuri drone yagabye igitero mu Minembwe ariko hari inkuru yaje ikurikira hari indi drone ndege ya PAM yarizanye imfashanyo z'ibiribwa mu baturage hano niyo yavugaga yarashwe. Hano baravuga ngo Congolese Army drone strikes Minembwe injures civilians and destroyed aid plane. Sinzi ibiko by'icyo kintu. Ni nko kuvuga ngo hari drone y'igisirikare cya Congo yagize itya yangije. Ni nko kuvuga ngo yangije cyangwa se ubwo se twavuga ko yakomerekeje, yasenyuye, yashenye indege y'abasivile nyine. Ariko ahangaha icyagaragajwe hagaragajwe rero iyi ndege ya Joag. Urumva byari byiswe impanuka, bivuga ko yaba ari impanuka yenda yagize n'ingaruka, ariko twaje gusanga ari ibintu bisanzwe rwose. Ahazwe n'ubundi ni mu Minembwe, ahazwe mu murwa mukuru w'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ni indege yahakoreye impanuka, yashakaga kwitura ku kibuga cyaho. Urabizi ko hari ikibuga cy'indege ariko nubwo cyabaye ntabire, igisirikare cya Kongo cyaragihanyaguje ndabivuga gute, cyakigize intabire. Ubwo rero yari amakuru yarakuye mu butumwa twayagarutseho, yarakuye mu butumwa bwanditswe twahawe na Minembwe Capital News, aho yavugaga ko rwose iyi ndege yahushije ubwo yari igiye ngo kuyika hasi ku kibuga cyayo kiri ku Kiziba igwa hakurya ahitwa ngo Kuwigishigo tariki 29. Ubwo rero byavuzwe ko ngo hari indege yari ije kwitura kuri iki kibuga cy'indege cya Kiziba, irahusha igwa hakurya Kuwigishigo. Noneho bakavuga ko iyi ndege yangiritse ku ibaba gusa ryayo ry'iburyo, ariko nta muntu wayiguyemo usibye umwe mu bakozi bayo wayikomerekeyemo, ariko bitari cyane. Gusa ni n'ubutumwa bukomeza buvuga ko kuri iriya ndege bakomeje kuyisanasana kugira ngo ikomeze ibikorwa byayo. Utuye hariya rwose waduhaye amakuru yavuze ko atazi ubwoko bw'iyi ndege, ariko ko ari ishyirahamwe rya PAM rishinzwe ibiryo mu muryango w'abibumbye. Avuga ko atazi ubwoko bwayo, ariko ngo si kajugujugu, ati ni ya PAM. Rero byabaye ku itariki 29 Kamena, bikanavuga ko rero yari ivuye Bukavu ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, ikaba yari igemuye ibiryo ku baturage bagiye bakorwa mu byabo mu bice binyuranye bya Minembwe kubera intambara zayogoje ako gace. Noneho ku rundi ruhande ariko haratinywa ko drone y'ingabo za Congo yagaruka. Byari muri uwo mugoroba bitangazwa, hari hatangajwe ko bishoboka ko iyi drone y'ingabo za Congo yaza kugira gute kuharasa. Uzi ko byarangiye ko kibikoze, byarangiye bibaye. Amakuru yarazwi, ashaka kuba abantu bari mu Burundi byarangiye aribo batanze aya makuru. So nibyo ngibyo rero urumva ko nibyo amakuru yo nayo aturuka mu Minembwe, nayo ngayo makuru mabi cyane. Ni mabi kuko ibyangiritse ni byinshi, abasivili bahakomerekeye, bandi bararaswa mu buryo bukomeye. Yego, reka tubabwire ko Tshisekedi yatanze icyizere ku masezerano u Rwanda na Congo biherutse gusinyana. Nawe yagaragaje ko rwose hari ibintu bishobora kuzatanga umusaruro. Urumva? Yego, rero abantu bacu baze kutubwira ese barabibona bate, ese koko Kinshasa iri mu mujyo mwiza wo kuyashyira mu bikorwa. Ko Kayikwamba Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yagaragaje ko nta tegeko ngo nta ngingo ihari hana utazashyira mu bikorwa. Byatumye rero benshi bibaza bati ese koko nibyo bisobanuye ko gushyira mu bikorwa by'aya masezerano bitari ngombwa ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Tuzakomeza kugera tubireba. Noneho rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ibaruwa yandikiwe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunavayo duhita tunyarukira i Rubavu,
ni inkuru y'incamugongo iturukayo. Mu ibaruwa yandikiwe Perezida wa Repubulika, abayobozi b'amakomine yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaganye ikibazo bavuze ko gikomeye cyo kumara amezi 32 batabona imishahara, amafaranga bakoresheje atarishyuwe ndetse no kutabona agahimbazamusyi. Ariko ubwo tuvuge amasaha yose y'akazi urayubahiriza ndetse n'amategeko, ni gute umara amezi 32 utarafata n'igiceri? Imyaka myinshi agahiye, imyaka igera kuri 5. ubwo abakoresha bagira umutima. Noneho ni raporo y'umwanditsi w'inama y'abayobozi b'amakomine yitwa Kasilda Kibondo Kininde, akaba n'umuyobozi wa komisiyo ya Basoko n'intara ya Kwilu, ivuga ko nta muyobozi wa komine wigeze ahembwa kuva vemezwa n'iteka rya perezida. Ati tubabajwe no gutererana burundu inzego z'ubutegetsi zegerejwe abaturage kwa guverinoma nkuru itakizi uburyo bwo kubafasha cyangwa kubaherekeza. Turabara hafi amezi 32, turi ababyeyi b'imiryango bakorera leta, turi mu kaga gakabije. Noneho rero kubwe nk'uko tubikesha Radio Okapi, nubwo minisiteri bashinzwe yabahaye nimero zibaranga, abayobozi b'amakomine bafite ikibazo cyangwa se bafite ibibazo by'imibereho bikomeye bihungabanya cyane imikorere y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Rero banaboneyeho gutanga umuhamagaro wihutirwa usaba uruhare rw'umukuru w'igihugu kugira ngo iki kibazo gikemurwe, basanga cyihutirwa kandi ari ngombwa kugira ngo amakomine akore neza gikemuke. Ariko ikibazo gikomeye. Martin Fayulu nawe yagize icyo agira ate, yagize icyo avuga. Dukubite tubangura. Fayulu ejo ndi yaragaragaye muri Palais de la Nation yagiye kuganira na Tshisekedi ku kibazo cy'umutekano w'urasirazuba rw'igihugu. Bigaragare ko Tshisekedi yari yaciye bugufi ngo agirwe inama na Fayulu batavuga rumwe, kuko bivugwa ko mu matora yo muri 2019 ubundi Fayulu niwe wari watsinze. Noneho Tshisekedi amwiba amajwi, ariko bivugwa ko byagizwemo uruhare na Colonel Nanga ndetse ngo ari n'umugambi wateguwe na Joseph Kabila. Yego, uyu Fayulu rero nabonye yasabye amahanga yose ubufasha mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutwe wa FDLR. Ubusanzwe rero uyu munyapolitiki yatanze ni ubutumwa yatanze mu ijambo rijyanye n'umunsi w'ubwigenge bwa Kongo yagejeje ku banyekongo ku wa mbere tariki 30 Kamena 2025. Ndetse amakuru aravuga ko kuri uyu munsi nibwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izizihiza imyaka 65 imaze ihawe ubwigenge n'abakoloni b'Ababiligi. Iki gihugu icyakora kiri mu bibazo bitandukanye birimo umutekano muke umaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda yakunze kugaragariza amahanga ko uyu mutwe wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994, ariwo nyirabayazana w'umutekano muke muri Kongo ndetse no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Umuryango w'abibumbye nawo ugaragaza ko FDLR ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'akarere ndetse n'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Muri uyu muryango mu mwanzuro wako w'ibihumbi 1773 kasabye FDLR isanzwe ikorana n'ingabo za leta gusenywa. Mu mwaka ushize Kinshasa n'u Rwanda ubwo bari mu biganiro by'i Rwanda mu nzira zo gusinya amasezerano yo gufatanya gusenya FDLR, gusa iyi gahunda birangira ipfubye ku munota wa nyuma. Icyakora ingingo y'uko uyu mutwe ugomba gusenwa inakubiye mu masezerano y'amahoro Kigali na Kinshasa basinyiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fayulu rero Fayulu asa n'ukomeza asa n'ukomoza cyangwa avuga kuri aya masezerano. Yavuze ko Kongo ngo atariyo ikwiye kuryozwa FDLR. Asaba amahanga ubufasha gukemura iki kibazo cy'uyu mutwe. Agira ati rwose turasaba abafatanyabikorwa bacu mpuzamahanga kubahiriza umwanzuro w'1773 w'akanama k'umutekano ka Loni mu gukemura ikibazo cya FDLR kidakwiye kuryozwa Kongo, kandi bakavuga ibintu uko biri. Fayulu rero kandi yunzemo ko igitero avuga ko Kongo yagabweho kidakwiye kwitwa ingamba z'ubwirinzi nk'uko bigaragara mu masezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'aya makuru aha Kongo umukono wo gusenya FDLR, umukoro wo gusenya FDLR yabirangiza, u Rwanda rwo
bukavanaho ziriya ngamba zashyizweho, ingamba rwashyizeho mu rwego rwo kwirinda ko umutekano warwo wahungabana. Yego, twishyize hano mu Rwanda, inkuru y'akababaro rwose, umurambo w'umukobwa w'imyaka 20 wasanzwe mu murima w'icyayi. Ariko urumva ko abenshi baje bati se ibintu biracyabaho? Tubwire, mbabwire ibyo Loni yavuze ko itagikomeje iperereza ku byaha byakorewe mu burasirazuba bwa Congo kubera mikoro. Reka nkuru itangaje, Loni ibura mikoro ariko kandi United Nations ivuga ku Rwanda na Congo, ahubwo babanza ukayitunyuriramo ibi bya UN cyangwa ibi bya Loni yahagaritse. Antonio Guterres yashimye ariya masezerano. Yego, yashimye kwikubitira ko rwose ari ibintu byiza byari bikwiye, kuko ari intambwe iganisha ku ituze n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu by'ukuri rero yashimye mu by'ukuri icyo aya masezerano avuga n'ibyo yibandaho, avuga ko ari ibintu byiza byo kwishimirwa, ariko icy'ingenzi asaba kurandura burundu umutwe wa FDLR kabisa, gushinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba no kuba warashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Ibiteganywa n'aya masezerano byose rero yagaragaje ko ari byiza. Abinyujije kuri X yose Twitter, Guterres yashimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufasha bwayo muri uru rugendo, anizeza ko Loni izakomeza gufatanya n'impande zombi mu ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano. Ubwo rero ni ibyo ngibyo kuba Loni nayo yabishimye, Ububiligi ejo bundi bwarabishimye, Maxime Prévost yashimangiye ko ari ibintu byiza, Zelensky, Perezida n'abandi benshi Macron yarabishimye, Perezida Zelensky n'abandi batandukanye. Nibyo ngibyo gusa no inkuru y'agahomamunwa, icyitwa ubushobozi cyabaye ingorabahizi muri Loni. Ibaze ko ntabwo bishoboka iperereza ku byaha byakorewe mu burasirazuba bwa Congo kubera mikoro ryahagaze. Komisiyo yashyizweho n'umuryango w'abibumbye ngo ikore iperereza ku ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibyaha by'intambara muri Congo, ngo ntishobora gukomeza akazi kubera ikibazo cy'amafaranga yo gukoresha mu biro bishinzwe uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'abibumbye OHCHR, nk'uko bigaragara mu ibaruwa iherutse kubonwa na Reuters. Ifite iyi OHCHR ifite ikibazo gikomeye cy'amafaranga cyatewe n'ibihugu bimwe na bimwe byananiwe kwishyura neza imisanzu yabyo, hiyongereyeho igabanuka rikomeye ry'inkunga yatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Muri Gashyantare, inama idasanzwe y'akanama k'uburenganzira bwa muntu i Geneve yemeye gushyiraho ubutumwa bwo gushakisha amakuru na komisiyo ishinzwe iperereza ku ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo ubwicanyi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Congo, harimo n'imijyi ya Goma na Bukavu nyuma yo gufatwa n'inyeshyamba za M23. Kuri wa mbere rero ushize, Alex L. Jundi ukuriye ishami rishinzwe gutera inkunga iperereza muri OHCHR yabwiye inama idasanzwe n'abagize akanama Loni ko ibi bibabaje ukurikije mu by'ukuri ibyagaragaye mu iperereza ry'ibanze, birimo ubwishanyi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina hamwe kandi n'andi makosa. Yavuze ko byinshi muri ibyo byaha bishobora kuba ibyaha by'intambara. Komisiyo ishinzwe iperereza COI ishobora rwose, cyangwa se COI ishobora gutanga ibimenyetso bishobora gukoreshwa mu iperereza ry'ibanze n'inkiko nk'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Eljondi kandi yanavuze ko amafaranga ibiro byari byarazigamye yashize nyuma yo gutanga $1.5 miliyoni z'amadolari y'Amerika kugira ngo hatangire ubutumwa bwo gushakisha ukuri, ariko nta bushobozi bwo gutangiza imirimo ya komisiyo y'iperereza. Iyi komisiyo rero ngo ikeneye agera kuri $3 miliyoni ndetse n'900 z'amadolari y'Amerika, ni hafi $1 miliyoni z'amadolari. Urumva ko amafaranga menshi cyane kuri bitoroshye. Hanyuma rero tubwire mu Rwanda burengerazuba mu karere ka Rubavu, umurambo w'umukobwa w'imyaka 20 wasanzwe mu murima w'icyayi yapfuye. Uyu mukobwa w'imyaka 20 witwa Gisubizo wo mu karere ka Rubavu wasanzwe mu murima w'icyayi, hakekwa ko yaba yiyahuye. Uyu murambo we wagaragaye mu gitondo cyo ku itariki 30 Kamena 2025 mu murenge wa Nyundo, akagari ka Bahimba, mu mudugudu wa
bakagera mu karere ka Rubavu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyundo Nyiransengiyumva Monique yabwiye ikinyamakuru igihe.com ko iperereza rikomeje kandi bakomeje kureba icyateye uru rupfu. Ati nibyo koko Gisubizo yasanzwe yapfuye ari mu murima w'icyayi, iperereza riracyakomeje kugira ngo hamenyekane icyaba cyamwishe. Yakomeje avuga ko rero umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi gukorwaho isuzuma mbere yo gushyingurwa. Hari amakuru rero avuga ko kugeza ubu ngubu nyakwigendera yaba yiyahuye kuko hafi aho ngaho hasanzwe umuti ukoreshwa mu kwica udukoko mu myaka uzwi nka rokete, niwo ngo yaba yanyoye akaba rwose wamunanguye. Urako bitoroshye. Muri Uganda rero tubwire. Muri Uganda kugeza ubu ngubu ibintu birakomeye cyane cyane mu kigo cy'ubutasi. Uganda yafunze umuhanga yego cyangwa uwahaga ubutasi bwayo amakuru atari yo kuri ADF. Yego. Igisirikare cya Uganda UPDF cyataye muri yombi witwa Sheikh Hamza Laivala. Uyu nguyu ukekwaho gusa yakekwaho ibyaha bitandukanye birimo ubutasi no gutanga amakuru atariyo no gufatanya mu mugambi n'uyu mutwe wa ADF ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo. Umwe mu bashinzwe umutekano yasobanuye ko uyu Sheikh Laivala yaramaze kubaka icyizere hagati ye n'abashinzwe ubutasi kuko yahaga amakuru ADF atapfa kugerwaho n'uwo ari we wese. Gusa ngo byagaragaje ko icyizere cyiwe gikemangwa ndetse no kuyobya abashinzwe ubutasi. Ibi byaha byose arabiregwa. Ibi bikorwa rero ngo nabyo byo gukorana na ADF nabyo arabishinjwa cyane. Ndetse muri Nzeri 2023 nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko ingabo za Uganda UPDF ziciye umuyobozi wa ADF Medien Kalubo mu gitero cy'indege cyagabwe ku birindiro by'uyu mutwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Museveni rero yahawe aya makuru n'uwayoboraga urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda UPDF General Major James Birungi, amusobanurira ko uyu Kalubo yiciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma rero byamenyekanye ko uyu Kalubo atakiriho ariko akomeje kuyobora ibikorwa by'iterabwoba bya ADF mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inkuru yatumye inzego z'umutekano za Uganda zihaguruka. Rero ubu Sheikh Laivala kugeza ubu yatawe muri yombi. Igisirikare cya Uganda rero kiri kumushinja ibyaha byose ndetse no kwifashishwa n'uwitwa Kalubo mu kubeshya ubutasi bwa Uganda. Noneho rero fasha twinjire mu by'ukuri yacukumbuwe arakusanywa. Hari ibimenyetso ngo bishinja Ingabire gushaka guhirika ubutegetsi byagiye hanze. Urabizi ko ari mu maboko y'ubutabera. Hashize iminsi Ingabire Victoire Umuhoza yongeye gutabwa muri yombi ku iperereza rishya rigaruka, urumva, ku birego ashinjwa byo gushaka guhirika ubutegetsi. Ubwo rero itabwa muri yombi rye ryaturutse ku rubanza ruregwamo abantu bo mu ishyaka rye Dalpha Umurinzi. Urumva ko byakusanyijwe uri tayari ngo tubikomozeho, tubibwire abakunzi bacu bumve abanzi b'u Rwanda ntibahwema. Umuntu wese ahari ari umwanzi w'u Rwanda ntajya acogora ngo yumve atuje. Ikigamijwe ngo ni ugukuraho ubutegetsi. Ubwo rero abo muri Dalpha Umurinzi bita Ingabire amazina atandukanye. Bamwe bamwita Ivu nk'impine y'izina rye, ubwo ni Ingabire Victoire Umuhoza. Abandi bamwita Mukecuru. Ayo mazina yombi ushobora kuza kuyabona muri iyi nkuru. Muri nkuru turagaruka kuri bimwe mu bimenyetso byakoreshejwe n'ubushinjacyaha byaganishije ku itabwa muri yombi rye. Ni isesengura ryageze ku butumwa Ingabire yandikiranaga n'abarwanashyaka be mu migambi yaganishije ku itabwa muri yombi
rye. Inkomoko y'ibyaha rero, Dalpha Umurinzi ni ishyaka rya Ingabire rijya kuvuka ryaje risa n'irisimbura FDU inkingi, yari asanganywe kuko yarisenye nyuma y'uko rishinjwe kuba rikorana n'abahoze muri FDLR. Yego, muri Dalpha Ingabire yari afite abantu bakorana bya hafi barimo uwitwa Sibomana Sylvain mu ishyaka wo muri iri shyaka, uwitwa Sibomana rero yakoraga nk'umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu, niwe rero wahuzaga abarwanashyaka niwe uhuza abarwanashyaka bari hanze y'igihugu n'abandi bari mu mahanga, akanaba no ku ruhembe rwo gutanga ibyo bita amahugurwa. Uwitwa Nzabandora we yakoraga nk'umukozi w'uru rugo, mu rugo rwa Ingabire, mu rugo rwa Ingabire, gusa yaje kugirwa umuhuzabikorwa w'intara y'Uburasirazuba muri Dalpha Umurinzi. Uyu akaba ari nawe wamenyesheje ubuyobozi bwabereyemo amahugurwa, ibyabereye mu mahugurwa byanatumye RIB ibafata akabafunga, ariko Nzabandora we ntabwo yafunze. So rero tubwire ngo niba hari ibintu byinshi byagiye bivugwa, niba warakurikiye ibijyanye n'inkuru z'urubanza rwa Ingabire byagenze biti? Yego, magingo ngaya icyo numvisemo ku bijyanye n'aya mahugurwa yateguriwe abarwanashyaka be, byakozwe bigizemo uruhare n'uwitwa Sibomana afatanyije n'undi witwa Assumpta uyibera mu Busuwisi. Ni amahugurwa yari agamije kwigisha abanyamuryango bari mu nzego z'ubuyobozi icyo bise uburyo bwo gukoreshwa mu gukuraho ubuyobozi bw'igihugu hadakoreshejwe imirwano, hakoreshejwe imbaraga z'abaturage nyamwinshi binyuze mu myigaragambyo. Imirimo yose yakorwaga Sibomana kuko ari we wari umuhuzabikorwa. Sibomana niwe wabaga uyiri inyuma. Uyu ni uri coordinateur, kuko ibyo bishimagirwa n'ubutumwa bwa WhatsApp bwagaragajwe mu rukiko. Ubwo rero Sibomana rero ni muntu ki? Sibomana Sylvain wavutse muri 70, ni mwene Kinonko France, mwene Kinonko France François na Mukamisha Immaculée wavukiye mu mudugudu wa Kabegeri mu murenge wa Mwendo, ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Naje kubifata mu mutwe. Atuye rero mu mudugudu wa Mataba, akagari ka Kigarama, umurenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Yahamijwe icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'urukiko rukuru. Urugereko rwa Rusizi ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 mu mwaka wa 2014. Ibyaha rero akurikiranyweho n'ibihe? Yego, ubu akurikiranyweho ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucunga umugambi cyangwa se gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa repubulika, guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko n'icyo kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yego, akurikiranyweho kandi guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengeramatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ishyaka Dalpha Umurinzi rya Ingabire Victoire ribinyujije kuri Sibomana ryateguje abayoboke baryo ko hari amahugurwa y'ururimi rw'icyongereza abateganyijwe rwose. Ni muri urwo rwego rero muri Kanama 2021 Sibomana yamenyesheje abayoboke baryo kwitegura ayo mahugurwa ko azaba mu mpera z'uko kwezi. Yanandikiye rero ubutumwa bugufi kuri WhatsApp aho yarashinzwe yashinzwe guhuza abateguriwe aya mahugurwa. Yagombaga rero kumara iminsi igera kuri 4, ababwira ko agiye kuboherereza igitabo n'akavideo bagomba kuba bakifashisha mu kwihugura urwo rurimi kugira ngo bazabafashe gukurikirana neza. Ariko ngo amatariki y'ingenzi cyane hagati ya tariki 14 na 20 Kanama 2021 Sibomana yamenyesheje abagombaga guhugurwa
ko bafungura application yitwa ngo ni Jitsi Meet kuri telefone zabo, abamenyesha ko rwose mu kwinjiramo bagomba gukoresha amazina atari ayabo. Noneho rero tariki 20 Kanama 2021 Sibomana yasabye uwitwa Nzabandora izina ry'irihimbano yazakoresha mu cyumba cy'amahugurwa, bumvikana gukoresha Rukundo, ariko bukeye amwohereza ubutumwa kuri WhatsApp amusaba gushaka amazina y'ibihugu cyangwa se ibindi bintu, amuha ingero z'amazina ya Turkiya, Morocco ndetse na Egypt, ndamubwira ko agiye kwiyita Taki. Tariki ya 14 Kanama 2021 uwitwa Nzabandora Boniface, umuyoboke wa Dalifa umurinzi mu ntara y'Uburasirazuba, n'abandi bayoboke ba Dalifa bahawe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution. Icyo gitabo cyari mu Cyongereza. Yego, uwo munsi rero bahawe icyo gitabo gisemuwe mu Gifaransa cyitwa ngo ni Comment faire tomber une dictature quand on est seul tout petit Yego, niko kuvuga ngo ni gute wakuraho umunyagitugu mu gihe uri rukumbi cyangwa se uri wenyine, nta mbaraga, nta n'intwaro ufite. Ibyo bitabo rero byanditswe n'umunyaserbiya witwa Sardar Popovic, wagize uruhare mu gukuraho ubutegetsi bwa Slobodan Milosevic. Yego, Sibomana kandi yanaboherereje video ya Popovic kugira ngo batangire bimenyereze ukavuga ururimi rw'icyongereza, banitegure kumva icyo amahugurwa agamije. Popovic rero na Milosevic ni bantu ki? Uyu nguyu ni Slobodan Milosevic, ni umunyaserbiya wabaye perezida w'icyo gihugu kuva mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1997, ubwo cyari mu byari bigize Yugoslavia. Yabaye kandi umukuru w'igihugu gishya cya Yugoslavia kuva mu mwaka w'1997 kugeza muri 2000, nyuma y'uko habayeho itandukana ry'ibihugu birimo Serbia, Croatia, Bosnia Herzegovina ndetse n'ibindi bigize Yugoslavia ya kera. Azwi cyane kandi kubera intambara yarwanye muri Yugoslavia muri 90, n'urudaca rw'amakimbirane rwakurikiye itandukana rya leta zari zihuriye muri Repubulika ya Yugoslavia. Milosevic yaharaniraga ko Serbia ikomeza kugira ijambo nyamukuru mu karere ibyo bihugu byari biherereyemo, rwose akanashyigikira ukwigenga kw'abanyaserbiya babaga batuye muri ibyo bihugu bindi. Ibyo byatumye habaho urugomo n'intambara muri Bosnia, Croatia ndetse na Kosovo. Yavuye ku butegetsi rero abuhiritsweho mu 2000 nyuma y'imyigaragambyo y'uruhererekane yamaganaga ubutegetsi bwe, ubwo yari yarahawe izina rya Bulldozer Revolution. Uyu Slobodan Popovic we ni impirimbanyi y'umunyaserbiya uri mu batangije Otpor, itsinda ry'urubyiruko rwagize uruhare mu gukura ku butegetsi perezida Slobodan Milosevic mu mwaka w'2000. Uyu Otpor yashinzwe muri 1998, yakoze ubukangurambaga ku rundi rubyiruko rubarizwa mu bihumbi mu bikorwa byo kwamagana ubutegetsi, ariko bikorwa mu mutuzo hakoreshejwe amayeri atandukanye, hakoreshejwe kandi n'amayeri yo kwifashisha urwenya ku buryo bakoraga ibintu bisetsa abantu, ari nako banatuma batekereza ku butegetsi buriho. Tariki ya 23 Kanama 2021 nibwo Sibomana yoherereje Nzabandora Boniface link ya Google Play Store yakoresha mu gushyira muri telefoni ye iyi application yitwa Jitsi Meet. Nyuma y'iminsi 5 gusa kuri 28 Kanama 2021 Sibomana yakoresheje nimero ya telefoni itariye ibaruye ku witwa Gasengayire Leonire, yohereza Nzabandora Boniface ubutumwa kuri WhatsApp amenyesha ko rwose amatariki y'amahugurwa ari 13 Nzeri na 16 Nzeri y'amahugurwa, ari ku itariki ya 10 ndetse na 20
2023 Nzeri amubwira ko azajya atangira saa 11 z'umugoroba akarangira saa 12:30 z'umugoroba. Tariki ya 2 Nzeri 2021 Sibomana yibukije abagombaga guhugurwa barimo Nzabandora akoresheje nanone WhatsApp ko hari link kuri YouTube yabohereje ngo yabohereje ngo bayifungure bityo bitoza imvugo y'uzatanga amahugurwa. Tariki 8 Nzeri 2021 nibwo Sibomana kandi yoherereje abagombaga guhugurwa ubutumwa bwongera kubibutsa inama ko kuri tariki ya 9 Nzeri 2021 ko yegereje. Tariki ya 9 Nzeri 2021 Sibomana nibwo yahise yohereza Nzabandora na bagenzi be link yo kwitabira inama yigerageza anabahereza amafaranga 1000 burya ngo kuri Momo yo kugura megabyte za internet. Kuri iyo tariki rero nibwo ya 9 Nzeri 2021 guteguza operation yo gukuraho ubutegetsi amanite y'igihumbi. Nibyo inama yarabaye. Abo rero Nzabandora kugeza ubu ngubu barimo Nzabandora nyine yamenye ko bayitabiriye. Abayitabiriye harimo ni Pepino wari uyoboye inama, hari na Grace ari we Sibomana yitwaga Grace. Urumva bari barahinduriye amazina. Uyu Franklin ari we ngo ni Rucubanganya Alex uhagarariye Dalfa umurinzi mu karere ka Ngoma, harimo na Brown Clever ni Vidi n'uwitwa Sasha. Amahugurwa rero yatangiriye ku ngingo yiswe Vision for Tomorrow yibanda ku kumvisha abayitabiriye kurwanya ubutegetsi bw'igitugu ko kuburwanya rwose ukoresheje ingufu bidashoboka cyane nko mu gihugu cyabo cy'u Rwanda aho imyigaragambyo itemewe ahubwo ko hagomba gukoreshwa izindi nzira kuko bituma leta nawe yica. Isomo rya kabiri ryatanzwe ku munsi wo ku wa gatatu w'amahugurwa tariki ya 20 Nzeri 2021 ayobowe nanone n'uwitwa Sandra Anna bigaga ku ngamba nziza kandi zakoreshwa mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi. Yego hagiye hakorwa byinshi tutarondoye ahangaha kuko Ingabire yategetse Sibomana guha ubutumwa abanyamuryango ntawe arabikora, ariko ndagira ngo byumve ko ibi bintu by'aba bantu byari biteguye, ni umugambi munini. Noneho hagiye harimo amazina njye ntasanzwe nzi kabisa nk'uyu Nzabandora nk'uyu nde bose ntabwo njye n'ubwa mbere mbumvise deja, gusa nyine nshima ubutabera bw'u Rwanda bugera hose. Ngayo nguko rero abanzi b'u Rwanda n'icyo bababwira Bwana Nsanzimfura, icyo babwira abanzi b'u Rwanda basubize amerwe mu isaho, basubize amerwe mu isaho kuko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Oya si inzu baratwika iyi baratwikisha ikihe kibiriti birakomeye ntabwo ahubwo nagira ngo mbabwire ko nibibyaremo umutima w'urukundo, nibibyaremo umutima ukunda igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo bishoboka ko nibitaba ibyo ntabwo bizashoboka, ntabwo bishoboka. Rero umwanzi ahora ari umwanzi. Ndakubwiza ukuri, reka tubashimire cyane. Gushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura, abakoze cyane Bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro